Breaking news. Nyuma y'imyaka 15 avuye mu ikipe ya Rayon Sport, Haruna Niyonzima yagarutse mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu no mukinyi rero bakunda kwita Baba wa Muzazi, fundi wa soka. Haruna Niyonzima rero yakiniye mu ikipe ya Yanga, yakinye mu ikipe ya Simba, akina mu ikipe ya APR FC, akina mu ikipe ya Etincelle. Uyu mukinyi rero Haruna Niyonzima ku myaka ye 34 y'amavuko agarutse mu ikipe ya Rayon Sport. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri, Rayon Sport yatangaje ko yasinyishije kapiteni w'Amavubi Haruna Niyonzima. Ni inkuru yari imaze igihe yumvikana ku isoko ry'igura n'igurisha muri iyi mpeshyi. Yemejwe n'ikipe rero ibinyujije ku mbuga nkoranyambaga, aho yavuze ko ihaye ikaze nanone uyu mugabo w'imyaka 34 y'amavuko, ukina hagati asatira cyangwa akaba yahengekwa ku ruhande. Haruna Niyonzima rero yakiniye Rayon Sport mu mwaka wa 2006 kugeza mu mwaka wa 2007, ubwo yayizagamo avuye muri Etincelle. Nyuma ayivamo ajya muri APR FC mbere yo kujya muri Yanga African mu mwaka wa 2012. Ibi byose bibaye rero nyuma yaho Rayon Sport irimo kwitegura umwaka utaha wa shampiyona, aho kuwa gatandatu tariki 20 z'ukwa karindwi ifite umukino wa gicuti izakinamo na Gorilla FC. Abakinyi bayo rero bamwe na bamwe niho bazagenda batangarizwa bababonera abashyashya cyane. N'umukino uzaba saa 9:30. Haruna Niyonzima rero nawe azagaragara kuri no mukino. No mukino ikindi twabwira no kuzabera kuri Kigali Pele Stadium. Muri urwo rugendo rwo gukomeza kwitegura umwaka wa shampiyona utaha, ikindi twabatangiriza nuko ikipe ya Rayon Sport ifite umunsi wayo w'igikundiro, akaba ari umunsi wizihizwa buri mwaka. Uyu munsi rero uzaba tariki 3 z'ukwa munani muri uno mwaka rero. Rayon Sport rero izaba imurika nanone ibyagezweho cyangwa se bimwe mu bintu bitandukanye.